Makacho say and somewhere a wire proso awie a doso pa nti a wase ya brane ya no patu pa ne atimi awie ni nyina ne yakwa ye nkomo akase ahodo aka no eso me no makwa ma no so mekacho say asem bi asi na yera opaku entry assistant regional manager Forest Service Division Western North. Yes, ya chinipa 10 bi wamu ya galamse forestry for and akwachi wamu no mo handi wamu over edema police for asam na kwa ya bibia ho Mr. Chimpacho otimeka oni afamni oni TV so ni ma hey yeah na me pacho ho ya de yo me da se awia se wanya adaje ama me wadaroma forest reform ye adwuma titu aba ne galamse issues a yenya ne tiasa makwachi nipa edubia China 44 any Ghana 46 and akabo mo ya galamse modi wa mama posifo asem no chirem kakra ma me sai na akosie yo me da se me tia etifo ne afefo ina yes so the name of the church Assyria is no correct a year after no more you we have a query and now your coaches and go for a year Ghana for in here and then China for as so and 9 a come and I your coach almost almost galamsey. And then the woman says he also Western North Regional Police Command. Na yedema woman say it kind of woman court to my remind. Now she almost reappear and your man woman deal. Now and I'm no is theater and court sign free seminal and you know court. Na Ghana for in Siano dear, or by court. Na China for a 9 dear, ye who our court to her. And then tea Emma ye were tea Jim no a beside prosecutor and a China for no over him. And tia sema is see ya and say China for no a movie no a free ama. Yashiwo senia nipa bi wo ha wu a mutimi kase yenshiwo mu ama yashiwo mu enti ama judge ne hwe ni din no ka kire ne se etisadia any case ne wa join at the 15th of April 2024 okay na omufa particulars a kire se China for no yinu ewu ampa Ewampa on famra any baby I costi wo any whole documents in no prosecutor no ne the sureties no we gina man na mu ma wo bill no o fa sa enkraka ni na en famra court on the 15th of April 2024 and said the SC no mimi so mo amoya forestry for mo de madwuma amoya ne sam bebo ye kwaye ne ho ban enti mo kwache wo mo anu amoya galamse a mo de wo mo kwama aposifo no wadaro ma court no na mo kobi if I ye kobi na mo kra no ye wo hobi okay na wadaro ma posifo no e ma mo te ebra o mo free mu no ene bra o mo kwahye wo mo na na if I show the court to run your court is happening Motese no mo yare ana. If I tell you TV dia kopem court to hold your court case say okay nti mo anti wa mo yade dia mote ya ne wo court dem wasi wo mo awu. Ana me no na wo mo de mo nya wu ya no so wo mo ama court. Ya di wo mo so ama court. Surety no so ama court. Ono so ama court. Mepacho Mr. Opoku wadaroma galamse ho nsam wo Western North etesen na me ani ni kweli ye bremum ano ya ye din na so yeso ye boy ho modin bia se yeso ye ni wo mudi besi ani ne uchu ho kakra bi na wo makohim kwayi ni mu
na wo ye de wo be ye anaju nyina nanso so nyame adom ye mpanimfo so ebo ye chi dom a wo so eboa ye ema ye ho aka bia ye so ye ni wo di esi ani Mwadwuma na ya den adwuma no de ya den ehu so nanso so nyame adom ebu so Yama me bisa mo se eye den ne se empempe ya na mo nkrofo ne bi me yate asese ebi no fra mo bom ntrene ebi mo hunahuna mo ne ade eke kan sem bebre se be ya nka mo nkọ site ema ebi no so bo allegation se mo nkrofo no kura bi so kura gigiska e make sure se nkrofo akonwura mu ho eti na ama me bisa se mo adwuma no eden ana oh no kura ni adwuma no de eden se de wo kan ehunahuna ewom entnani ewom ena ma ye say ya ye be ye mu say ena ebu o so a ye fold us officers ne bi mo e bi adamudie e fe se o mo de e da o mo enti ye no de ya de a bi nan o wi aya na pressure na free he yo mo ma be to concession no politician and as a krom hofo pressure no de if you all corners krom hofo eka ho ahemfo eka ho politicians eka ho okay enti ya no de treasures no de o bika every baby na eba yes okay baby na eba all right me sanchi mame na wase mo bo adwuma nyame hira mo yo de aka no de ya nso ya beto aso de aka no me bisa akora wuntimi nyia no timami nyaawo okay. Eti Mr. Opoku Entry ena menene kwa kasaye no ya manager forestry division na ewa Western North ena ya ne na kwa kasa na Ghana for me kira asem mu akire mu mate me kira mu akire mu na ya raise questions because me atoda bi asem bi wo ho me pese ya nyina use ya common sense ne ya de judge asem no muntie o forestry for akwachi galamsefo Ghana for nsia China for enan ukabomu a edu ya chewa mo ne ya de omo kwa ma police for ena police for de omo kwa court eni ama mo remand ya ba ne yaso omo kwa securities no omo megira machi ni embeli omo na omo fa mo ho mekira court because process no asha ase ya ni asam no court appearance a wo mo ba ye no ene say police for ne ba ya Ghana for nsia ne dia ba court afadia China for no 1 2 3 4 no ba kokra ma court surety si na be gina China for na chibeli wo mo no for ne nyina obi ama judge no ati adwam no bisa police prosecutor asemo otimi ka kira judge no ewe na nim ka kira ne say China for ne dia mienu awu ami ahyewom hey Ghana for mutio prosecutor ne kwa court no oni mu say China for mienu na wu ami ahyewom wan for document bia kwa court wa kire sampa China for na wu wan for document bia nko akwa kire judge ne say ampa papa judge anase maame judge ahani ahyewom yahyewom no kra ma won se yatwa video omo na gu hoi say ya de petros ya de na gu wom so yahyewom omo na wo ho no wo ma fa sa dance na nko court but prosecutor ne timi ko gina court nanim awia judge nanim ka kire ne say China for the omo wu Ghana for the omo wu hey abusia for mbese me bisa o say anya bia no obi timi enya already yakopo. Yeah, some issues are very interesting and funny in this country. Adiabo ha mo ya mo susu ma ho na ho dampare. Say won tey ya me bo amane. Because what's here forestry papa ya ne kasa ye ya. O say, wo ma te China for ne yare ye. Ama ante so omo yare omo amkwache wo mo no. Police for omo ante se omo yare. Omo wu ya omo ante. Ya kwahye wo mo omo ante. Omo ti ya ne se wo mo ti court na prosecutor ade na no wa ne si aduasam yenu e ka kira judge say China for the omo wu. Ada da bia ya no madwe ya mo se ya te Ghana ha ne ya nkura ho. Eti mo ka asama ni afra no me pa mo chaw mo ka che sa police prosecutor kura na why na je say you can run but you can't hide.
Enkofo na wu obi ante. Yakwahye omo obi ante. Ena wo prosecutor na wunnim wadwuma no. Watimi asesa wo na adu wunsadu. Ade wo sia duasam yenu akwagina kwato ka kire judge say. Abra wo kita doctor's report bia. Na seven preduase anya bia no. Yan kura ye ni mu mremu ni ade no. Wunya asam na wo court na so yare kura. Wo lawyer e was so making sure say waji ye can excuse due to say doctors why form. Every doctor certified medical doctor. Waji free one of their court. Akwa kire judge ne say maami judge anasa papa judge me client no oyare certified medical doctor report wa dia ma yeni etime patcho ene ontimi ma court. Yan cry ele ma ye court no ye nim sa de no sa ne ye no prosecutors no kra no wan fa nko mutimi ka so boa. I'm telling you omutimi aye twinchina atwan say wo boa wo nyare wa hyeda na wo pese ba court na we the prosecutor mu a atimi ahwe nyame anim di na adu ni nsadu akwagina court ka kire judge say China for no mienu no omawu onya so omo yare dampem omawu no death certificate. Yashiwamo, baby, Yashiwamo, no, there's no evidence. Entime Pamucho, Attorney General, I won't tell you, may catch no. Regional Minister, I was sitting off Regional Minister, cried run temple. More ready, mammy. Someone who be Sudian, more come here to become me, it doesn't make sense. You make that thing so ridiculous as a mama who want the hot draw. Meso obi a wanya kesi kakakura no eda wan kokot o gilete free doctor ho so yare na ankampese obi a wawuo enya so yare o wawu wawu am yase no evidence. Regional Minister Richard Obi, Honorable Richard Obi, won pesu aso so man tamu sa wodan nipa timi wum yase no evidence bi ani ho. Dampare IGP dampare u police for no ho asem na make no Attorney General u prosecutors no wa mo ho asem na make no honorable mo so friend example Richard Obi wo man tamu asem ne aka no send the party me wu no evidence ni ahye no evidence na police akwagina court yay sha aya eniama ni bi wo ho amo ya modia monfra ho ntoma kakra because atona mutimi ya na nwada ho afa ya pamwa empoma bia ni ba bia ambedoje afa o wonim sa ade we ya sa prosecutor na ya no kra wasanke eche no ayana na in the first place obeba quarter wonkita evidence ache so obi awu na mo de wa no keke akwacha ka cha judge say oh judge no credit wa amsempa oni ti wasempa we wasanko loko no make sure say kwan bia mbefa so me provide evidence no e wo so mo de ba because bia na asam no kra waja na okoi ono so kwan no tukwan no wa me prosecutor no kwan no so wa tukwan no wa ma bia no so police no kra waja ya ni aya ndai because me anya me nwanwa say e bribe me ka say e bribe ba me say anya me nwanwa China fire chi wa mu okrom ha galam say wa ma sensu sense ase a wa mu case aya foolish case adosho minim di America asha wan kra say ye nim ba bi one nam ampara say jelo say ya ye de man kwa so dem wa Ghana ha kra ye nim obi a about the V8 na ba court de enti asam no de aya me nwanwa wa mu Ghana for me pese ye analyze ne say nipa no nya so mo yare da ho keke o omo nyare na hospital ni akase omo yare omo awu China for no omo awu Ghana for no omo awu party here sika mpa party here sika eti ane galam senti China ni ya da kra ya be patwa mwawu wunwu ya kra be bo awuto na wo de o se wunwu ya na se wawu am ya hye wa bewu sa wunwu ani yabawa wutosa wawu am ya hyewa China for no ka jam se me se so am no so mawu mawu ampa o oh erade nyankopon nti enkosi da ben da bi ade ni bi wo ha hu mo ya ma ho da hododo mutimi ya na we aya kle ya ka mo se yenye onokwa ya titi no waka ne ho abia
na asem wo de aka kire KG ni kura say KG why ni kura be ya de police ni ye ya mo ka kire me te police ni awani mu mmara asesa ne ho akwagu court akwa ka kire judge say China for na ye chi wo mo no mienu awu ya hye wo mo ye bisa o evidence wo ho a na wo gira ho hwe judge nanim na anya bia ordinary Ghanaians abrofofo na mo de ato ya so no ordinary Ghanaian na kwa court ko ka sansem hunu we ya eti kwa no so ya nya ne den mo yame obetuatua mo ka no onya mai o na mo makatua nyame de bema mo no mo ka che dampare se afede ni police fo no e kwa akoboko adu wa court o mu kita evidence mo ka che dampare eno me ba na me bo na ba so me si na nsei police fo asra na aseso ate kakra na kanya sa fiti Friday ya me de kam na mu a me kopia tachimai esa oh na ka macheske akwa na bi kwa on be serew whether ba company e Chinese can no cry wan sere ya me na ase na o madwuma na e mobo anadwo da shom na ogina ayim na ye Chinese ka na sam binu mu hihye baabi wa mo duane de o mo gini bum 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 mo mo gini bum dan pare yi asem mo me da me so asem mo me ntwa so mo we ya da bia me tenase a meka Dabia metrasi ameka bi kwa ma usade no kura bi ni baabi e wose ye behwe ma akosisi e behu baabi kura ye hye wo mo eni baabi o mu wuye ewu anya asam ketwa enkwa ho asam ne ye ka no ti se China ni ewu no so enipa enti e wose ye hu sampa wawu ye wose ye hu se ya hye no ukọ fan so bi ba ne ye hu se bidie so a e na abehu so nyame yodo enipa so nko e na bidie so de enko nonsense e de te Ghana hasa en ye sense asina nkrofo e didis mo party here ska mo be brese Onua 95.1 FM. Yeah, Junimo.